मोरेगे Sdpo चिंगथाम अनंत कुमार हाटपदा चेन्नई हाइरिबा फिलिप्स के खोंसाय अमदे हेनखोलाम मातेबु गवर्नमेंट असिना NIA दा सिनौ हाइना जॉइंट कमिटी ऑन अफेक्टेड मैते विक्टिम्स मणिपुर की को कन्वेनर थोइबा निंगथौजाना अपील तौरखले इम्फाल ईस्ट अमदे इम्फाल वेस्ट फाउनरिबा सिंगजमै थोंखोंगदा चथखिबा वाकत मिफम अमदा थोइबना फिलिप्स के खोंसाय हाइरिबा मियोय असि ममांग चहिगी मे अहुमदा थोखिबा इरांग असिगे मास्टरमाइंड अमदि किंगपिन ओइरिबनी हाइना मराल सिरखले मखोय अनि असि मोरेदा लैबा मैतेगी युमसिंग लुट तौबा अमदि मै थाबदा चेनबा ngaktani मखोय अनि फारबनिना मखोयगी तुंग इनबा मियोयसिंग अदुसु फानबा मोरेदा मखाताना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथहनबियु हाइना लैंगाक्ता तक्सिलकले खोंजंग अदुदा सिंगजमै थोंखोंदगिना अकामपाता हांगबा आइडियल गर्ल्स रिलीफ कैंप फाउबा रैली अमा चतुना गिव कैपिटल पनिशमेंट to Phillips K. Khongsai and Hemkholal Mate arrest all the killers haina thaba play card sing sizinaduna kholau kaya su lauki Phillips K. Khongsai amadi mahaka jamin hariba Hemkholun Mate mayamna lalboy Mate hair su khangnaba mioi ani si pharabanina makata ba makoi gi tungin basing soidana lerum tigani maramaduna anan hatpada janariba amadi moregi yum kai mai thaba amadi more mai te jingi lan tum lut tawda janariba jingse masi phana bida mukta makatana moreda combing operation chathabiu loina na makatana hariba case sigi langla lanjin fajana mamutana thigatpa ngamgadaba adumba agency do koina thajajai madudi kwaidagi phabadi manipur sarkarna nungsibiduna Phillips K. Khongsai amadi Hemkholun gi case ji NIA da sinabiu haina su haijari